салом алайкум ҳаватанони азиз, хуш омадед ба канали Ибрагимов. имрӯз шанбе 18 апрел. бародарои азиз, мошинбозори шаҳри Душанбе омадагем. мошин кам омадагай, рӯзои шанбе камай. чанд қайтонистем бачаҳо, мошинои гуфтагии шуморо ба навор мегирем. дар навор ҳатман лайк монен ва навора то охириша тамошо кунед. обуна шавед, зангулачаро пахш кунед. нафароне ки бори аввалан дар канали мо. 96 сол седан бачаҳо, авиомоториш 1.6 простояй. газ бензинай, ҳуҷҷат надора мошин. хадавоиш чӣ хелай? хадавоиш 100% мегӯяд шофёр. ин расходиш чанд ака? расходиш 10 газ қати 100 боло мегардад. 100 та зиёд мегардад 10 та газ қати. дарош простояй бачаҳо. люк надора, кондитсионер дора бачаҳо. телевизор доштай, коробка механик, 596 000 пробег дора. И алиш мешава ягон мошин хати? Алиш намешава. чанд сум мегин? 32 000. номеротон чандай? 904 48 42 63 62. ягон ҷо сахт задагӣ нест ака? задагӣ нест. бачаҳое ки аймон 014 присида будан 2006 сола авиомаш 1.6 6 моҳ ҳуҷҷат дора. газ бензина, газиш простой. хадавоиш созай. кожини салонай бачаҳо, қоидаи бедрнаш. ин расходиш чанд ака? 120 мегардад. 10 та газ қати. 2 электра. старстопай бачаҳо. наворотош абагрев сидени ҳам дора. чанд сум ака? губкават кардагӣ 35 000 нархш. алиш мешава бо? хе, алиш мешава мошин қати ягон. алиш мешава. номеротон чанд ака? номер чанд? 92 780 00 88. дарош губкават кардагӣ. опел седан бачаҳо, 97 сол, авиомоториш 1.6 сиди салон. газ надора ака? газ қати гаштагӣ нест. дита электра дора. ҳуҷҷатош чанд қайд гуфти ака? ҳуҷҷатош 2 моҳ. 2 моҳи дига ҳуҷҷат дора. кондитсионер дора, кор мекунад. коробкаш механикай. 126 000 пробег, люк надора. расходиш чанд тай? расходиш 7 литр. чанд сум мегин ира? 48 000. номеротон чандай? 907 53 53 48 33. ин 48 000. алиш ҳам мешава? алиш ҳам мешава. қимати бадиш мегуфтам. я арзон мешава ака бо ихе конкретно? савдо мешава мегӯям. иха савдо намешава. хеле арзонаш мекунам. Toyota Corolla бачаҳо, 2008 сол, Дубайай, авиомоториш 1.8, газу бензинай, ҳуҷҷат надора. 4 баллониш дар ҳолати меона. хадавоиш соза ака? хадавои мотор 100% мега. ин расходиш чанд тай?
100 километр мегарда 10 та хати. Де электrodura яса 40,000 пробег. Климат контроль бачо, коробка механика. Люк надура. Чанд сума ка? 60,000 ҷой мешидагишон. Номеро чанд ай? 93 520 300. Караван бачо 96 сола объемш 1.6 я сола уҷа дора бензини холия хадавоиш созай мега кам 4 баллониш навай чо расходиш чанта 10 та мақсад чанта мехира 7 литр расход мега я алиш меша ягон мошини гақати алиш намешава 4 дарш простояй кондиционер надора бачо простояй коробкаш механикай 268,000 пробег люк дора кондиционер не 20 чанта 27,000 бо савдо меша номеро чанд ака 988 04 44 12 рангиш сфед мотор шозу мекушоем чо я маса ягонҷо задагӣ сахт неста задагӣ пусидагӣ надора опел бачо асраш 2006 мая 2008 сол объем моториш 1.8 сӯзишвори бензин чанд моҳ уҷа дорад я сола уҷа дорад 4 баллон дар ҳолати миёна хадавоиш чӣ хелай хадавоиш созай панорама дошта бачо и чанд та расхода яке масад 10 та газ қати чанд та мерам 10 та бензин қати نه 10 تا расход ди 4 электро дора бачо 93,000 пробег дора наворотош климат контролай коробка автомата чанд сума ка 50,000 нархш бо савдо мешад номеротон чанд ай 93 5 та 6 42 и алиш меша ягон мошин чақати алиш намешава нақд кредит чи 5 та 6 42 кредитам намешава бачаҳое ки аймон сечкаи пластиёи пусидабдан 95 солай объемиш 1.8 газ задагӣ неста ҳуҷҷатош кам мондагиай мехаришки тамом меша ҳуҷҷатиш абшиват кардаи потолокаш хадавоиш созай 10 та бензинда мега 90 та мегарда 264,000 пробег кондиционер надорад де электро коробка механика люк астай хадавоиш садай мега чанд сума ка 40,000 нархиш классик номеро чанд ай 97 33 42 76 Hello,